Say to serve and to save. Ana say rosom de aje nkwa. Abusuafo kota emu nyinara ye no esua Azaya enhoma no. Ye wo adusua etoso enkron. Ye de emu nchechiremu no ebebre osisia. Na a Christopher I say a two bribia na ye William Brassas as here about the Braswan yebet. Then so say I'm far from a whole brand sebi you know me menya some na my money mo asebi ama my Jiminy ba nyamina o she boma Abraham nyamina o she boma Isaac oni o mona nanu moma ye mamo akwa basronko kwan so na fe yemfa asida pesi nso mfa matwedi ampo nyankopon se nadom na wama na otwe asan akọ apro asan abetu yembion London Ghana memenda akwan for Sabbath school na fe chosemu enchichiremu no na otwe so aye nyame adom wo mame abegafo strong ko ha omo ba bebo na fe yede na otwe mu adisen no ede abramo so wo hwe atifi asem na o say to serve and to save anase rosom de aje enkwa ansa na edi adisen mu enchichiremu ebeto amoso no mayenkutie enwum free London Ghana memenda akwanfo church kwa or say crowdidiem yenkutie sa nwumwe na yeba edi adusua no ento aso no edi ebebremo Dina mi miranoso, emane, come
si ujide pi alminia entienya fufro beka shonya mekwa enhwanya fufro beye fatitia kwanchira no so esura kowanimara him arada jina pinti ne so ujide debiara jina mabujide edombiara minya nantina mashe yesu jina mimera no so emane kowanimara ma yesu chira mansan egine tabijo Beda London Ghana memenda akwanwe for church choir say enwuma omode abreye no sikura ojidiem ampa enokre say ye be kura ojidiem especially time mreya ye wo mu very very important say ye be kura ojidiem yenhwe na yenko yedisuan mu no mewo abegwafo soronko wa hase ya omo beboa na se na maka no omo yedi adisuan mu mpensempense mu edi abremu me de mosomfo Bismarck mensa enye ye wo adom me wo da Emmanuel Asamoah ewo menchen ewo hase da de ye ne na nasa program we mu amota ahwe no ye ne na yesa program nti era ye mo akwaba. Thank you. Great. We see one check a car as WhatsApp. It was the same day. Great. Me botra elder that me call opening or team means and so and eti enfimfino. Opening or team. That's great. Na fe me call Pastor Jojo Bonnie Gatti and eti etuo no ha no Pastor Jojo yawakwaba. That's great. That's it. And Pastor who watch it. Asaba nevi that's it. Great. Onyami enhira mo say yetonsa frem no maba. Yenhwe yedisuan in fact azira homa no ayede pa so hwe edisuan no babia yedi free edi abepem samri ya tama Israel for maluso mo identity na omunya how na leaders nso ba ye nso omo nso crisis omo nso ombenya how na fe hwe ehas na fe ni wi asebetete pansam ye basa na fe fact of siade kese pa ewo alliance okoye ye na fe be hu say after that no nso nyankopon sa adan obo promise o de fa za ya so o say obewo akokwa bi amamo the noble prince of peace hu na fe ye be hu just 2 weeks ago playing God Babylon o pese wo yese nyame ahomaso kwanye fasoma pride say ye nyame som na fe just last week ya Assyria for na
omukoye alliance Israel for koni omukoye alliance na afidie omo nso beto ahye Israel for so na ohene Hezekiah ono anso woni ne nsem a otiye no but obon homoden edi ne bibia adeda Nyankopɔn ama Nyankopɔn di nkunim ema no unfortunately woye nipa no ahomaso esa ba animu ama no nso yehu se ne ekoye. But this week no ye pese share another important aspect of the whole of this quarter's lesson. I'll say to serve and to save, and as a rosom de aje nkwa enti yenhwe yenka abosam no ewo Isaiah chapter 42 verse 1 na yenhwe de ewo ho na fi yenhwe yedisuane mo asa ngoma itie yedua na mienu chemu eye ba kono mentie awrade asam asa hwe mako a mehye wo mpadin nie de mayi no a mekra ani so no mede me honhom magune so ode atemu obefiri akọ amanaman mu amen amen. Great me that say ne wakan ama yin ma me fan me hyase na yenhwe ne ha sei so wo hwe akenkansem ya yedi ama one of the extracts Isaiah ekan ya behwe mu nyina akwakosi abra lesson ekọ na nimenti passagejo me de be hyase afri wonchen ha sei sa yen toaso na yenhwe Isaiah chapter 41 verse 8 nafi yemfa ni nyina emfra na mema pastor enkasa ho so share Isaiah chapter 48 verse 1 41 verse 8 Isaiah 41 verse 8 yes Isaiah 41 verse 8 Isaiah itie aduanan ba ko yemu eye nwotwe na o se na wo makoa Israel Jacob amayi no me dofo Abraham asefo amen. Amen. Great. And so we share Isaiah chapter 42 verse 1 on so we jump 42 verse 1 I say no can asem bi o kan say no hihia 42 verse 1 o say hwe makoa me hye no mpadi nie de mayi no a me kra ani so no me de me honhom magune so ode atemu obefiri akọ amanaman mu amen. Amen. Enti pastor so ka sa akinkan se mienu 41 verse 8 we Nyankopon ka Israel makoa na fe 42 verse 1 so introduce makoa man say who is the servant and I say akwa ben ena eka echen wa hasi you Bismarck say answer ne de nka very very simple betimi aka no one sentence yes nanka ya te ye ho ase nanso se de osi faka no ese ye kirase kakra so wo hwe 41 verse 8 na se de ye nyina yenim no my servant and our Bible no ka who is this servant na yen kai say na context aye kan we obusa bibi say servant in Israel and Jacob so wo hwe Bible mu ase wo kai kwan a Abraham asefo efa Abraham akom time Jacob yeden ono oba mu obewo ne ma omukopie enkoaso mu no won say Bible no mayeti ase omo beyeden omo beye Israel asema na all fair but the same name Jacob no so ukaya uze oya asodin na owi ani all san ababag nyame se masesa wodin ye mfra wo Jacob ye be fra wo say Israel enti na sefo no ye betimi aka say na sefo no eni sa Israel afo asina ayi kan Isaiah 41 verses 8 a o ka say oye na koa na enti wo hwe Bible mu na odi tracy contest ya ye kan na nyame o pese address ya sa Israel sefo we omu ye nyame eden enkoa na nyame de omu eba asase anase nyame ema omu special assignment ana designation se mu no na mo be eden mo be ye me ma ana me nkoa mo be yi me edi aiden a kire amaman se obi aba be hu se mo no minipa ne mo de mo be ye bia no mo na mo ye me representative ewa na wo san hwe Isaiah 42 verse 1 Bible no so mayeti ase say Isaiah book no so we heard the lesson I use you say the servant called to say who be who say servant na all can from Isaiah chapter 1 to 39 or can't specific about the suffering servant the obeba ana servant be a babe now we hear Psalm 40 to
the end of the book 60 and 66 na ewo the up ese oka but aha no obia timi hu se sa 70 oka no enye Cyrus o eye the Messiah why the betimi aba 70 ben obeba betimi oba be wu na wa beji obi nkwa agi se Yesu Kristo no a enti the servant yi na ye kana na Israel servant no omu place omu role and I would the ba sa 70 ya ye drew 42 verse ye do 42 verse 1 in so a obi atimi hu se eye Yesu Kristo no kan asem enti ye were two types of the servant ba ko aye den corporate the nation Israel and ye were servant the individual I ba be den the Messiah Yesu Kristo enti that servant na Yesu kano and lesson e kano or can about the true servant of God and the true Messiah na sa Messiah no so oba no na ye so owo role na oba ya oba ba play no oba be den oba be je enipa ananya mema enkwa yes great me that say pastor why are they say you better on this same issue no you better twice so I can cancel from 42 no 1 to 7 mama elder asamwa ahwe broni be kasa characteristics of sa servant na one bonidin no characteristics bi ho na fe one kasa ho na ye hwe what exactly mfonia wo twachire ye wo ho 42 1 to 7 no twice ko sa okay Isaiah tie dia na mi no che mo ba ko akopum nson o se hwemako a me hye mpade ni e mayi no a me kra ani so no me de me honhom magune so o de atemu obi firi akwa amanme mu orentiam orema ne so na orema wonti ne abonten so de mre a aye mre no orimumu na kanea mu asawa a refri wisiye no orinum no kromu ana obeyi atemu adie na sem ano orenwo na orempa aba de bekwa akosi se odi atemu otrenene besi asase so na mpoano aman ebetwen enimra se awrade Nyankopon asienie de obo so na otremu na oyire asase ene so afifidie enyina na odi ahome ma eso nkrofo na odi honhom ma wona onam so enu asienie mi awrade mafrew trenene mu na maso wonsa na makrawo na mede wo maye oman apam ene amanaman han se bue ani a efura yi apokyere efri afiase ene wona wotete sumu efri enedua mu amen 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 ko eda samuaso eda ihwe characteristics no one body but then asembe na mfoni be no twachire wa ha yo Bismarck eda se tiefo so ma munyina akwa babiem elder kind I can cancel no in fact so to boss na so kan one observation ade ba ko eda enso and me can say dead die e wa can cancel no so 41 na o use plural okay dodo can be yes oba 41 na o sha say o use singular na afi wo ko na nimu na afi wo de singular any plural no the frefra in the straight away o fire na no ahu say asem a wo ka no bro asem ba akoso I think say so for the kind e ma ye hu say enka uhwemu a bi aka say nyame ne Paul Jacob no free Israel for intinka straightforward answer no but o ka say mo your mind afi de wo se wo say I can cast more kind do baby fa baby amani eje ye pa ya so wo se kanea week e wo mo no week beye yensu ntimi mu you know wo mre nanso unwo ohunti or describe bibia yes de so for ka ye no the Messiah nipa nyame apa no say obeba be yi ode nkwaje bebre wiase nyina na enka sa kuo yi mu no Israel kuo nyame pa wo mu no wo se eniema nyame de share wo mu se nenamo enhyem nso na mi hu se wiase nyina hu se mu ye sa nipa ma pa wo mu no senka omutimi edit na me kan se edadi ya enka be ma na very easy ama obi hu se oh
yes no ba no kra no say ne expect so obey but you who say anko say anti question here say characteristics niema ben na wo ho a ebetumi I think I can say no I can bebre ewom o can say o kan free 42 na in fact a dozen yentimi nkan ni nyina say wotie ni nyina na waka afa say obema wiase han no be light ukọ Matthew mu a o say Yesu eye ewiase de han ukọ o say or the justice ye den attention ukọ in fact the whole of the gospel okay gospel ni nyina na Yesu ejina homa attention empo e was on them in the church now or per se attention etina ho enti these characteristics and as say niema we say ni nyina no e dance but the key thing na okay wo sha say na say oyakoa oye no boko say the nka wi ase dwen say nka obi abaye no nyesa na oye no nanso wa achieve say niema na wo so ye ni nyina great me that's it pa say wa cheche mu sama abusia for ye gusara ye hwe say to serve and to save say woresum na wo de age enko ho adisia na ye kwe so wo hwe Isaiah chapter 44:26 all the way to 45 sa kopem 6 na nkom shaze ya kan yi nyina ebamu obi beka say we zare ya wo kara say bamu nyina pepepe yandwene se hwe about Bible prophecies ahodo eba ya sene ye kan ye especially so hwe Daniel verse 2 no so nkom hwe eba mu a eno so ba mu pepepe sa prophecies nyina say ye kan sa no na ye hu se ni nyina eba mu adusua ben na e ka kire ni da so ben na de maye say a Christopher bro opinion that's me no kwasem pa no say ehwe nsem a adadi okyerosem nu na mu bia ye ka ye mfie bebre mu na so ba mu se de na waka pepepe na akinye bia ni hu se ni akada ye nimu a wahye honkom so ni nyina bere bebe mu saa menu mi enu ye gidie nyina so no no o se sente saa dia anka ye ni anida so bia bia o edi enti na menu mi ne frɛ won se agidifo ye wasem bi e wa ya dwen mu se Debi ye Kristo no was aban in no so no ba was obe pon ya frisa of France asi so no de akọ ofie ba bi a wasiesie am na hotefo enu ne ani da so waka otro no mu na no enti na ye atwen na no ne ahosiesie pa ndi ahia mam no mu se ye na afi na sem na waka to ho no ye bo ho dawuro isan so se maye no be ba just ye gu aba no asempa ne atrem ama wiase nyina ate se oba so obeyi ne de intiminu mi enu ne maye no so se twentwan so no e kire se adwuma no nwi ne ye ne ye nwie ntikosi se ye begu aba no na afi ne maye na aba no no nwi no so die da ye nso na ye no kwasem akinye bia ni ho Azaya no kae o ka to ho no ni wu achi mfie bebre no de o kae na ba mu pepepepe sisi so yes enti akinye be na wo ho se de menu mi enu ye de ho ato so no so eno so ememu enti eno na wo se hye menu mi enu nkran na hye ye ndin se bi enye gidie hunu bi ne de ho ato so na de ye de ho ato so no ki ene ki a ebebe na wo hwa adentina de ye kan nyina abebamu ye kan ye hu but then still na a Christopher ase etwobre bia na ye hihim ye gidie no ato ape ana se bibi kakra bi no na because wo hwe last week addition say ya ebamu sa de nyankopon ya ma Israelfo no tumi ne okwan ode omo fa so bibi kakra bi na complain bibi kakra bi na nyankopon kra so oh Israel de na de bia complain say na last week adentina ya eyesa on say ye nipa no tro na aka say mo yihim muntintim Israel say Israel ba ko say mu a ebra okonyi omfiri nkwaso mu na afi ode omu ko saasase anu asisi amu so no oso omu ko du bia bi na afi na omu esuo abe efepim wo mani onyame no ma esuo mu pae ma asase pese omu femu nanso anu achi no Israel refree de onyame ye yo o man kai class enye
say nyamia na wetimi man nsuo papa e ma ye fa asase pese mu sa penifo si atiye men refree eduru mem na afa omu refi omu kra say nyame no da so tias no ho no ka wo mu eyi ni pesa awo etumi pe dey refi baby aye fre ni baby aye kokra baby aye boy embra sa asase aye ba so da bre so an ye betra na so se ya manfrafro na hoho ha ye tukwan transition period mu ne wo no but baby aye ni ye mu no eyi ensa se he ya ne ye ba beka yes great a date back to Israel for sa pepepe enti na a refro ho nti na da bia nkai enso ho yo penny otin me da se ne won cheche mo ma mem ko era samuaso bia o kakro de be choaso yeah I think say elder some kai na nsen na me ne nipa bi din komo no mo busa question bi say unse say we Christoni no de to ho so a ema we weak unse a Christopher de dream ho say mun chire no ema we weak yeso boss mu kura na de ba ko aka na yes enti can you defend your right? Can you defend yourself? Should you defend yourself? Because na ase eniema nkoye na yesu adesua ya na se de operating kan ya no de me adwene ho ne yese sometimes o dwene ho a na ubusa ho se na de kura na sebe me manyame som na mama ye monimu asebe amama ye Jimini, and I say, but I think, say, additional years, you train adjudancy at the back, so say, Yesu a power, and I say, Yame power, sa servants, no, or say, Dintia, we are servant near, say, Oko servo, Oko boam and nipe no, or hino, and that means, say, a was a wono cofom. Said the bear, a beer, nipen and issue, and a bear, sabi, Okrano, we are useless. Yeah. But botaya emenya me frɛ wo sɛ wo yɛ servant no obeduru ho okay difficult na eno na da bia na wo sɛ yɛsɛ nyame sɛ ɔma yɛn ahoɔden sɛbe I mean it's a big conversation deɛ ne yɛnyɛ but me gye sɛ yɛ all the time bre bia na yɛ kai botaya nyame de asi yɛ ne so na ebi betimi ama yɛ ahwɛ yɛ ne yɛ ne yɛ de ne asi the vision anyame the objective no say from mekania ne ko manipa nyankwa serve na manipa nhume great me da say wa cheche musa mai yento aso na hwe pastor Jojo say wo hwe Israel for no omo adisua yesua ya omo ko niema mu omo fa niema mu say omo bone omo ye no nsunsu anso no ya ba na ye terrible pa but in all the omo fa mu nyina no ebinim an give up yeah omo tina mu a omo be fo omo ko Babylon fo be to ahwe omo so na still ebinim tina mu a nkurahye sembe na ewu mu emaye nde yeso you Bismarck so who kind and I will said the kind was Leviticus 26 40 to 45 said your canona the enti ebimu etimi and give up and a lesson also they clang on yes so musumu edenden esan say nyame shebo na boshe bi wo ho esan say odo a woma Jacob and Abraham asefo no so what kind Bible ma say so mo ebe confess ana so mo be sere boniface nko a no mahu se de omo ye no enye enunti na omo ye den omo kopi nko asuma na enunti na nyame yes I said we divorce wo me twe me ho afuru but we divorce wo mo kra we can listen so wa mom we divorce obi asen ka mom divorce certificate that's right but we wa mom divorce certificate that's right because the entia wa mom because I just say me twen ama ma hwese mo be den wo be sese mo adwen mo sese mo adwen dia na just say aware no na covenant boshe relationship separation yeah I say you betimi atowaso enti die enti omo enti give up and say omuhu say ampa nyame na o share bono I will not leave you nor will I forsake you any wo say nye sa na ya cho say de mi ko tu no but nyame na o share boma Abraham nyame na o share boma Isaac oni omo nananom no owo edoson ko bi ema Israel na nasefo no enti say Israel ma no so mo be ye o madwen ko ha so mo be se so madwen ko ade a ne sa aboshe no because boshe no edu baby on say na your unconditional but edu baby no e be your conditional because obedience e ka ho yes into the first say ya she boss say me Abraham asini a
nyame beje me nkwa no at the same time no nyame so ma me hu sese me ye asuti nko ade a ene boshe na da ho no me so ye de me wo chefa wo sasa why wadwen se wonya yidi a ene wo be de wonya chefa nti no mu wo hope bi wo enu nti no manye de nti wo de ba yen everyday so a ye hu a lot of things around nyame kono kai say den o say obeba bi boni be ne hu na nsen ya say me wo de me twam quickly yes obi akwa saw them Jamaica or Bompai obi aba saw them word I saw them no be cool nti so we Kristo ni na wuti wi ase ene de ekoso nya so obebu san say Awurade wo na so sa ne ma ni nyina Bible akase den ebebem ema wa bemu keep on there trusting in God. Say your koso near trusting ye depend on Radia. Yes, so Bosha washen, so baby manasi, and no bakwa could be daffy born. A baby muama yinina. Great. Amen. May I say, Pastor, ye share Yasimbi say, Openi better kind, Isaiah chapter 49, 4-7. Nafe for ni bin so hwa ultra a tray nafe and share send a bit me atiase na ye hu adisua bit me asua afrimo. Isaiah 49, 4-7. Therefore, as I'm humanity, you are 9 kuno. Chichimua a 9 a copy on song. I said, I made dear, we can say, my bremegu, my say, my hoarding, I'm a the hunia who dear. Nanso, my temu a radin chain. Now, my juma so a dear, or me yanko pong and sem. Now, if I rather say, dear, or no, me free of no say, me mayor no aqua. Na mensane Jacob memra ne nchen na memwa Israel ano memra no efise manim abanyam Awurade anim na menyankopon aye mahoden osi eye hare se obeye makoa no ama Jacob musuakuo eso na mede Israel mu wona wakora won so wakoa won no asane aba na mede wo beye amanaman ehan waye me nkwaje akoduru asase ano nso no se saa na Awurade Israel gifo ane kunkunni no eka kire de wobu ne kra animtia de aman akiri no de woye nhyesofo akoa no se ahemfo behunu no asore asafo hene nso na wakoto asore esane Awurade oye no kwafo Israel kunkunni wayi wo no inti amen. Great. Erasamo ye show edien foforo na Isaiah de ba mfoni no mini amedase se wo kan akenkan asem na mfoni na wo twa ne yese obi anenka wo obi mu arehemu pa menka ne se na nyame wo Israel mu arehemu pa se mo de nenka de mayemu de machiremu de medemafamu de mo se de opani upon de mahui se even epumukura paya mamo eni ade ni nyina maya mamu die na wo senka mo hu se e wo se mo ye no kwafo na nso mo anye na enam saa ni nti no afei o kan eyi na o se Isaiah ehu se afei na nye nipa be ebiem na mum you saw a face animu eba aniswade hu nim na wo hu se saa nipa no of course you know who say Messiah no Yesu no afedie bra na say ohawo a ewo wiase nyina no ebesoa no enti de dikan no say de Israel for epo nyame no sa na wiase nso epo Messiah no you see the relationship ewo ho na de ma Yesu de no eye areho chen so no yese nipa oba so obeje wo mo no omo in fact they were the architects you know omo na boa ma ade ne ye yawo into kind so what kind the suffering said the Isaiah is a picture no na say we nipa na say wontimi fa ho ntu nyame so a then na menim bibia ebetimi aka obiem you know say where no say he was despised ye po no you know wounded ye pra no bruised ye twitwa no chese and so we hear Mel Gibson the Passion of the Christ and you know in fact according to somebody you know it doesn't even capture of the suffering no and it doesn't capture it into only God knows the kind of suffering Yesu bear for what for me no me it's a very powerful I think say a bibia was say nyina no ekoso encourage yen say me go through suffering bi mu
menkai say a service. Yes. And I'm de menyame. Inti muma min keep on. Great. Yeah. But I was saying, answer your best source. So you choose who share a Disiano, but if you no case, resum de aje unqua, or sum de ajem, quiet famra, ya sitting answer your best ye Disiano in a more practical way. Sign your bit to me a boy embra, na assess ye sum a diajem qua. Me shall say, I say, some near the agenda. Who's the Bible no case, Brofum say, worship me in truth and in spirit. Say, ye besum yame, na or the ajayan qua. Then ye say, sum yame, ewo ni penim. Inti me bury the enemy number practically no, send me who say, meno, ma prepare me, ma prepare ma kumem. Yamina me sum no, or no boss on the assassin. Baby bia ya about a sum and na bibia baya about obi be hu se me yenya me ba no se me make sure se matima kuma me bibia no obi nya bibi emfa nka ema nyame na sum na Kristo sum na me ka se me sum no obi nya bibia ka etia me it is ba nyame sum ana e ba sa de enso ye betimi agina ma fofo hu se ampa me nyame ba mo ma yen kai se ye unique. And we okay say the Israel for no see he chose them. Another word that mean into we also why then he's choosing us. It is a word choose who so they are. And he tries to say obey them. Obey standing out. No be a musampa. Men so men are me representative. And men ya me was so. Tree. That's say word or someone ankasa no. O say ye fa ni na isolation na ye bisa say sa o sumpa ka ase no say. Say kasa wo sumpa ase no say. Am say enipa be brain ti osumase. Cause ye to osumase pa. Ankanya ho adwuma na ya na ye no. Cause ye mau dibre bia na say position bia. The main aim behind it, say, what they call it, what they call serve, what they call some. But I know now you hear. Okay. And put a form crown, and then say you'll be in your position. Be now our Lord in the position over people per se, or no near your son. What I mean for a common example, Mrase, Oma, who call my to a bama assemblymen, MPs, no or bar, or bar better position, or bar, they will be a kotoku to one. Yes. When those new no young Korea. Say, who would you? For Grana, I say, one more quack, or some constituents no. The maid I say, moon farming corner me made, never some more, but when I could be all expect to say, Mum now wearing. Momesono. And you Christo some no. Because Christo no say, near my poor. Now before what be at all, who's one. Not Numa obey and dear dance your man, no. And no, I know just I was on my. I didn't say I didn't mean be. Yes. I mean, perhaps the politicians in there, you are no mujo musica back. You are no mujo musica back, you know. Yes, and I am sorry, so investment is George musica back. Almost with that. So, one of the things I work on this week, we use the word justice. Justice a day. Yeah. Okay, trace more most of the time. So, what kind justice? Yeah, now the word for which is righteousness. Yeah. Now, justice, no, say, may yen say the emrani city. Righteousness, say, may yen not say the emrani tianko. Emo may yen. If we say, it's the right thing to do, you know, it's the moral thing to do. Yeah. And sometimes I think say we are in service one way or the other. Say ye busuyamu, ye yireno mana, ye mamo, say ye community, say ye jumem, say ye safumu, say ye hen. We are always in service. But I think say bibi or what was ye kai this week? Say ye was service name just for the sake of it. Say mrana say ye 17 years serve. And I said we go beyond it. You heard the spirit behind the service. And you may say, yeah, no. Now, me did say, most of them, he didn't have to do it. That would be probably justice, you know. But he went beyond the Emrana Air Canon and did
said they be bema yeah. And I think said that was anointing the man used to hear the master teacher. Exactly. You made that more sense say the addition ebe trease onyankopo ehira mo say ye to nsa frem no mo nso mampopo muti mo bae ma ye the addition de pre ye chiefo abusiafo mo nso ye beda mo ase say ye mo ayesa addition da sende ye de addition to so edu na ye de bebram we no was to serve and to save osum na de age enkwa onyankopon enhira mo ma yenkate ne na brotin ebe bompa ye ehira so amaye ma e mompae e da wasi nyame tumfo asma ba o manchen o asem tia ne se yensom mfanye nkwa ma honhom no kasa nhire da ne ntia sempo yase na yehu se osom nti na ofre na yentia se mfanye adwuma so abai nim so be me atwa ne bremu ti yensa Israel wodum nti amen.